Javier Rulens. Skupljam strah. 1976. Slon se vozi s vjevericom i mravom u austrijske šume. Auto je plav i topao. Ima sjedala od umjetne kože. To baš i nije ugodno, ali nije ni dovoljno neugodno za vjeveričinu zbirku. Kakvu zbirku? Upita mrav. Vjeverica iz kofera izvadi kutijicu. Ovo je moja zbirka strahova. U kutijici se nalazi plastični pauk sa 6 nogu, komadić antene, prazna ampula i knjižica. U toj knjižici stvaram pjesmu o strahu, pročitaj. Mrav uzme knjižicu i čita. Ovdje skupljam strah da će svijet današnjice nestati. Strah da će moj raz doseći granice. Strah da ću ostati u žabljoj perspektivi. Strah od preseljenja s grma borovica na obični hrast. Strah od prelaska ceste do bakinog hrasta. Strah da će prolazni oblaci oboriti antenu i srušiti je na mene. Strah da će me progutati krevet. Strah od paukova u podrumu. Strah od beznadih demonstranata. Strah hoću li imati dovoljno novca da kupim pušku i dovoljno razuma da radikaliziram ideje pomoću samoopravdavajućeg nasilja. Strah da ću paraliziran od straha ležati u krevetu. Strah da ispričam čega se sve bojim. Strah da je istina socijalno određena kategorija te da k tome ne postoji nešto poput društva. Strah da neću dobiti žirove. Strah da se više neću osloboditi svoje ovisnosti o ulju žira. Još nije gotovo, čekaj. Daj mi, imam još inspiracije. Vjeverica istrgne knjižicu mravu iz ruku. Dok dopisuje rečenicu, isprobava je glasno. Strah da ću se sa slonom za volanom zabiti u izlog trgovine porculanom. Još se nikada ništa od onog što zapisujem nije dogodilo. Lijevo od vozila sunce polako izlazi. Mrav misli da u daljini vidi snijeg. Jučer sam obojio gljivu, ispriča mrav. Učiteljica Zec moju gljivu podigla u zrak tako da su je svi mogli vidjeti, toliko lijepa joj je bila. Iz vjeveričine kutijice izvadi praznu ampulu. Što je ovo? Oprez! Unutra se nalazi sekunda straha. Ne možeš znati što se sve u sekundi straha može dogoditi. Vjeverica opet uzme svoju knjižicu i napiše. Strah da je ono što učiteljica Zec u školi govori dogovorena laž. Upravo u tom trenutku slon uspori i zaustavi se uz rub ceste. Malo da protegnemo noge, dečki. Vrijeme je za doručak. Otvori kofer. Poziva mrava i vjevericu. Ispod deke nalaze se pokloni i čokolada i spekulas. Donio je Nikola, reče slon. Nikola je bio u autu dok ste spavali.